Suda Labour Cookie Kulai Piper Singer Center ga Wari Sanakre. Cookie Zogi Anoba Union Territory Sembada Center na Sagote Haina Kangalakle. Ozama Sida Kogi Numit Ninigi Oba Kogi Wari Sanakibas the Wari Kogi KNO Amadi UPF ki senior leaders sing Saruyaki Habagi Baudam Lede. Numinini Chupma Chachar Kiba Adugi Ahoba Numita September Marida. MHA Manipur government amasung Su group ki marakta sign taunakiba tripartite agreement adugi matangda review tauki wari sanaba aduda Cookie 𝐀𝐿 leaders singi maikai Cookie 𝐀𝐿 miyamna khundaba district singda khudong chadaba sing thingnariba security amadi development line nabagidamak arrangement ama sinbiyu haina takshin ki haibagi paudam su leroza masida lakchani bazoza Center na kogi Union Territory ama sembada Saugati haibadi khanghaleoza adubu masi kadai fauba kogi basigi thawong sida kadai fauda mayek sengi haina loba yabagi haibasini oza soida oza bakari karamani yengbe takasari ka riril ko almakta knowledge ki viewers sing kai khunaba thamjari aduga ngasi gi khabar singna pukhala iba khwaidagi maroi ba singi marakta hena maroi ba haiba tare ki headline Cookie gi group singa show group wari sanara matungda agi CSO singai tare moi ko aduga koi government of India gi kana wari sanabagi da laiba demand duni ko moina ngasi pawda me 3 dagi 2023 dagi ko adugi matik phim sada ba hai tare amka thokitri ba mongda ka manipur gi na phajaraba masaka sida amuba qualification bagi thabak hai tare ko hoi akoi thengnaba tai adum sigumba se miyo bi punsi thengnana civilization kodimak thengnaba ngaktani ko awaba kya ta haliba asigi saruk ama oina hoi santi gi wari sarna hona bada government of India na toan toan ba kanu gi group sing ko mari na ba singa wari sanara ka akoi lai ba se akoi khangi adu understand tawba mali India su manipur se dum khang bai ba tare ko manipur gi 1949 ko magi kanu da merger annexation ni ga hari ko lakpa 1947 ne 49 bawgi akoi gi oiba free sovereign state ka lakhiba adugi matungi mayam ju aduga even Cookie gi lady ba mai masak 1960 swaide gi akoi gi kana prime minister da akoi memoriam gi pira kanda makoi gi separate administration ga lakhiba gi wari ko masini sigoma mayam si am understand tawba aduga Cookie itself se moi ji migrant oloi saini ai di yengera amada agera moi marakta gi manipur gi original hoi indigenous ki marakta akoi gi yellow purp ki marakta adum chanba thado gi kari gi akoi kesu kaide challaga la e tawbada di makoi gi origin settlement to di hek la kan di moi oi di ha bisima ko lusai gi ma ki gi lakpa lusai gi tan thorokpa aduga koi gi Gobind Chandra Kasar gi ningthogi matam da ko moi sijin naramba adum laigre ko then samai tawduna saigi ko gi Narsinga Chandra gi matam gi Manipur settle tawraga lakhiba Chuchampur mai gi dega samala sim tawbagi saruk ama oina lakpadu gi kanu to understand tawraga ojik leiba Manipur gi ore masak sida Cookie gi oiba tongan balam ama piba haibasi oithokti haibani ko yes ado ama bomre moi gi di adum handaki movement sida yam tamthiba mo orga su moi status ama bogdi moi recognition ama bogdi moi lore like naga gi thap bogdi ka bangamak pagi mong ko 97 dagi nation IM government min that talk lakpa samaina sam moina pami khara dugi ko si lakpa je ekoi masimadi moi phange haina loba tai ko aduga 1935 ki swai dagi laiba moi gi ek India gi ek ki makha da pan ba khara yauri asigi matungina moi Manipuri makha da lerakte ga ina sum haiba khotba ka panghai da haijan baje moi ko masi yam phatta ba potni yes aduna Kongkokte history ki saruk se koi mayam thengnaraga lakpani mapan lam gi khangjadaba singna matam khara thajarur kanda loisala kanda aroi bedadi thajadaba duni ko aduna hojik se adum isal loidabani sajanaba history ji moi tawroidabani yam seng na igadabani Anglo Manipuri Anglo Cookie war ga 19 gi to 27 ko 17 to 19 gi wari ga do khongjai lan ga na koi dum khangnara lakpani taseng na madu labor force
माइकईदा अखोगी हौब लानी अदुना मणिपुर की अपुनबगी ओइना थानाबगी मरक्तको मसिगुमजी फत्ते हाइबदगी इवन चिंगाकम सना जावबना लीड तौरकांदगा हौगिबा अखोई रेजिस्टेंस मूवमेंट हाइब तारे फोर्स लेबर जी यादे गाइना अदुमाइना अदुम मिन तौगदबनी मदु खोंजाई तोंगानबा नत्रगा कुकी की ब्रिटिश की मायक निंग तमगी लानी गाइना हाइजन मदु तौरोइदबनी सिगुमसे तसेंगना मखोइन सखोई सरुक अमोइना लैरे हाजे यागदबनी अदुगा मरमदी मखोई हिस्टोरिकल अकाउंट जी लैति हाइबनिदा साजनबना यारोय हाइबनिदा हाइरिबा बॉर्डर की सिक्योरिटी अच्छा 1933 दे अखोई गमी सिंगागा ब्रिटिश का कोई सही तौनरगा अखोई जिरी की बाउंड्री के यालनिदना अदुना 1934 द कबू बिली की कोई लाइग्रीनी 1926 द कोई ट्रीटी ऑफ यंदाबु तौरीनी को सिगुम्बा मयाम सिगी हिस्टोरिकल अकाउंट सिगुम्बा ट्रीटीज गुम्बा का कनो से मोगी लाइब्रा सिनिदा अदुगा मालेमगिना 40s की मतलब द यूएन की को लाखरीब खोखरीब मयाम की मसक सिंगाइब तारे मोंटेविडियो कन्वेंशन की मागी लेबा अमोइना लाखपगी मागी पॉपुलेशन डिफिनिट टेरिटोरी मागी एक्सटर्नल रिलेशंस विथ अदर कंट्रीज लाइरिबा मयाम सिंग दो हिस्टोरिकल रेमनेंस अमत लाइतब पोट गातनी मोइजे को सिगुम्बा मयाम से वो सागलपबुदी अखोई मतेंग पांगबिगे याइको नेशनल नोमेट ओइना लेरमदगी कनो स्टेट अमा लेना होनारपदा मतेंग पांगबदे अखोइसु पांगनिंगेबा तौबददी लीरब मणिपुर की टेरिटोरी दिया बिकागनो हाइबनी को सिगुम्बसिनी अखोइना हाइनिंगिसे अदुना सिगी मयाम सि येंगाकांदा मखोइदा अखोइगिदी यूटीआई पोजाइदिस मालेंगी सना कांगलोन कॉलोनियन की मतमदा लेरमबा बाउंड्री अदु पोस्ट कॉलोनियल मतमदा होंतोपा यादे गायना हाइरगा लैरिबा खोलि म्यामसे अमत कुपसना येंगदौनी अदुना 1951 की ममांगदा लैरमबा चिन कुकी जिंग अदो अखोइगी फुरुप येलो फुरुप ने हाइना खंगमिनरगा 51 मतुंगदी यादेको अदुना सि पुन्ना अखोइसे मणिपुर की सक्तम सिंगा आगा सथबगी वखनसिदा चथमिनगदौनेबा सि मयामसिगी अगेंस्ट ने मोने इरिबा मयामसिगी ngang एग्रीमेंट सिदको अदु मोय फंगोयबा होगिसु मदुगी महुता मखोई फजना अखोई पुन्ना लैमिनबा अदुगा नुसिसाना हिंमिनबा अदुगा अखोइगी ओइबा तुंगना फ्यूचर में सेमिनगदौनेबा अदुना इंडियाना मदि अंडरस्टैंड अदुम तौरिबनी मोइजु हिस्टोरियल लैरिबनी मोइजु एक्सपर्ट सिंग लैरिबनी स्कॉलर सिंग लैरिबनी अदुना मोइ फुल्ली अंडरस्टैंड तौरकाना मणिपुरगी लैरिबा हिस्टोरिकल अकाउंट अदगी मागी लाइरिबा रियलिटीज अदगी स्टेटस ऑफ मणिपुर लाखिबा इंटरनेशनल स्टेटस अने हुजिक लाइरिबा कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट की मयाम सिगी लोइमक येमोकांदा कमसि काइबा यादेना लाखपनी अदुना यासु यारोइको अदु सिगुमसि येंगाकांदा मखाताना याना प्रोग्रेसिव ओइबा पीस प्रोसेस अमदा संजलागा को अखोइगी हारिबा 51 की ममांगदा लेरमबा जुगी मतुंग सुलोन नौरोन मयाम पुन्ना हिंमिनरकांदा अखोइसे लेमिनबो होनसी अदुगा मोइना यामना अमखक हाइको इतंग सांगरजो अमतंग पलोगे मोने एक्सक्लूडेड एरिया गाइना पनबा याउरी ब्रिटिश की मतम दे एक्सक्लूडेड एरिया गाइना मतम दे मोइना खांगदबसे मोइ नोमेट आइदी आमना सेटल तौद्री हाइबनिदा कनसागिदा 35 की एक अदवाइदा बोगदा कोचा चलगा साइकी एडमिनिस्ट्रेशन तौबा याबा फिल्म द लाइट्री जिमै खांगदौनेबा अन सम एक्सक्लूडेड एरिया हाइबगी वाहाइदु हाइदगदी एडमिनिस्ट्रेशन यौवी हाइबनी अथदी अदुबो हनबा हाइतेबा सिने याम सोलि जिमैगी आई खाइदोगा थमगा मनिंग तमनी गाय पा हाइजनबा परम मसागी ओइजबा सेटल बो तौद्रिबा ट्राइब ता अमुक्सु यामना अर्ली स्टेज की कनो द लैरिबको ओनली 19 कनोगी 47 49 साइ की मतमदा सम इंडिया की सरुक साइद लागा इंडिया एजुकेशन के खरा फंगाकांदा मी ओरकपै वानी अदुगा कनो सम ताइ नुंग पुलकांदा आइडिया खरा लाका पॉलिटिकल की थाक दु योरकपै वानी अदुगा मेमोरेंडम 1960 द पीरगा हौरिमनिबा मोइगी कनो जे इशुजे सागपा अदु फै तौ यायबा तौबदि मणिपुर की ओइबा असेंबा मागी फेक चुम्बा मयाम मन सागत लगा युमगा लैरिबा मणिपुर की हिस्ट्री दा डिस्टोर्ट तौनबदि होटनगनु हाबनिदा दुकानर होय होय अखोइगिसु मरुइना मैतै अतै कम्युनिटी गिसु ओजाजिंग हाइरमबा को सत्रंग सानाबदा अदुम सेना सेक्शन गदमनि या मरुइबा गेम नि सेक्शन हौद्रबदि अदुम खोंलाउनसु सेना साइगो अदुना अखोइसु सेक्शन गदमनि स्वाइन हाना थामगे